Na de rai na ibe police tuta kalo katakwi. Francis appeal. They say abalebe. Elom just no kere otome jale lo area. Apotikin naba ageu 20 na bunye lockdown. So apolore naba alidwe alepotete when we compare kede ikarulo kao. By the manikini so naba ya lu lipunoi. So kape ofisi we coordinate kede tungali soma itadekis. Anusa wanyende iduwe bidi Apotiete we coordinate kede police. So when you compare enaba lo police le reporting at the Apotiete kidioko ade pare duwe we lost to sadekis. Reason being chipatna taure kachamanaro so chalo le amanyasi ikokumu. But we still have even duwe likaruto manauni report unyenete kwenye bonde kidioko naba compared to 2017 years. Budi chora kioriak ayang ati dwe pape ibore ni sodi otomokari benya kasi duwe woko somero etisomati woko duwe ni tisomaji koko mami koko epoto na tipe baga bewen ni kapaura ni sabeta itodoli kini duwe kelipudesha woko bebe ito naso action sadope no boya action apotunu na duwe rikedisha kanoi nesina kamnara kedade kano obuangun adekane corona obuena kidweli puwa iboyore do no lipopo potununtu during that period of time bora ni arekini nesi ichedwe palutachi ore akikesedwe koko idelo agelegela kesi opotinarata nuda elom raknete kesi kala michara kesi chakunu ne uri akatumore kedatu akere ne uri ak niseya uningun ali marriages akuta ngitungam ari masakro ne bakasike sidwa pupo kit kada la nyama toto more au pake di grupu la rokok busan kina uria ka jantin kes do borele dol tosi kata lupesu kati eda na pese participalei fae na petin ndo momo gia kina peso mungun be nyawo minge perkino turke de lotre ngadum ne iboren kon kany kamme podoktosi pedarawo ya ne jukar jo somero de mami bisibore akron shana kin sokosi duwe terame dunenta potwer ke dishak osomero na sodit shana kin sokesi eponelo ingitnatar kesi keshe iuriak anwadum no ngune dolto sada adum na dekana nangor nisokesi out angitu nikasha uriak adum na nagwelu ni borongun anoi ipale apads nito somaete kesi edolto kesa packingin edekada knitor kesi periods ichia kesi inera soka dikesa uriak packing itodi kite na Bala district the eja no baita district aso the thing is eringicha ni po chalo some of these things be chipatna tami ko kipese pedori adumuna pads ni tipo ko papa be papa ko tongoda pads nanda pedori we still have a lot of work to do kape stakeholders who work with children opele kapugana ya takin aga ngatangi no bune so geute na ena nakin do adome yo someroi anwai te bisare do alo senena bela rike ngane ji sapa amota ga ngata kwa tangi TV is Francis Ochen, this is Takalo Katakwi.